Pamirsa krisis toya bersih ring tengahing sasih kaon, dados pikobat ageng, sane ketampenin oleh krama Nusa Penida, Kelungkung. Ya diastun rau mangke Nusa Penida sampun medue kali genah witning toya, inggih punika ring guyangan mewah penida. Nanging pendistribusiannya ni durung memargi becik ke piambeng pikobat infrastruktur. Inyoman Suwirto, anggota DPRD Provinsi Bali Mausang, selami Dani menjabat dados Bupati Kelungkung, pikobet toya bersih sani ketampenin krama Nusa Penida Raja Kaut Sahayang karuruhang pemargi. Kantos mangkin sampun wenten kalih debit toya ageng ring Nusa Penida inggih punika guyangan miwah penida. Inggian debit toya ring guyangan sadurung nyane wantah kali dasa liter per detik katin capang dados ulung dasa liter per detik ngawohin petang pompa. Nanging receiver kantun alit ritat kala kaidupang 6 dasa liter per detik kemanten tur toya inucap di kelis telas. Nanging antuk petang dasa liter per detik kekantenang sampun sida nagingin pabuat toya ring Nusa Penida. Napi malih sampun sida ngangkat toya 7,7 liter per detik saking sadurung nyane 17 liter per detik. Nanging pikobet sani ketampenin rawahe mangkin indik infrastruktur merupa receiver sani muatang katin capang kapasitasnya nih. Punika taler infrastruktur anggen pendistribusian toya ke sejebak desa ring Nusa Penida sane rawahe mangkin durung memarki imbang. Sili tunggil krama desa Suwana Iwayan Sugiarto Mausang nampenin pakewu toya bersih dawek 3 bulan ungkuran. Mawinan toya ujan sani ketampung sampun telas. Ring sajoning nagingin pabuat toya bersih dani terpaksa numbas toya tangki. Nanging rawahe mangkin sampun enten-wenten sani ngadol toya bersih ring widangan inucap. Kepaksa dane miwah kramai rike ngararah toya ring genah witning toya sani doh nyane kali 5 kilometer. Ring kahanan inucap dane ngaptiang sarang krama irike mangde Nusa Penida madue mobil tangki distribusi air antuk nagingin pabuat kramane. Lianan punika genah witning toya guyangan taler kaaptiang sida kalimbakang kantos ring widangan ipun mangde krisis toya bersih sida karuruhang pemargi sani ketampenin nyabran warse. Bali Pos Nguningayang.